Maya payabak po. Iyabetala king kaya katamong panalangin, kaniting misa, ding kapasalamatan ay ang pangdi. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Arceo and family. Marwan and family. Chito Carrion and family. Edison and Joyce Ann Galoso and family. Mr. and Mrs. Rod Antirola and family. Mr. and Mrs. J. Pituk and family. Mary Joy Pituk Kinata, para kayang birthday. Cherry and Ferry, para kanilang birthday. Danilo Rivera, Lourdes Carmona and family. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan di. Winston A. Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Zaina Lorraine Hope Matitu, Mary Luli, Renato Punsalan, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Pedro Trinidad Jr. Ban antabayana no ning ginu, ning kaya katamong donors, para king bulan ning March. Ella Gomez, Pasing Samya, Aileen Punla, Noela Luis, Elita Palyasigi, Ronnie Laksamana, Eloisa Peñaranda, Annalisa Coronel, Belen Espiritu, Reyes Family, Remy Olalia, Mary Grace, San Agustin Parish, Calamba City, Laguna, J. Pituk, Victoria Macapagal, Aloha Rosario. Makanyan mo naman, iyabetala king panalangin tamo, ding special intention di, Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Eno Soriano, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Joel Mark Trinidad, and Rolly Lopez. Para ka rin kapatid tamong may ngaon na biye, manalangin tamo para king alangangang kapay na wandi. Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel and Feolalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carrion, Arlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalung, Ricardo Lising Sr., Eufrosina Lising, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Gloria and Simplicio Baltazar, Aguido, Marcelino, Domingo Victorina, Blanca Lopez, Jesus Carlos III, ating sa Blanca Ladua, King Purgatorio.
King lagyo ng ibang po ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Patad si Siyantala rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, ang mapapakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamanu, ampon pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, uli nito, ipanigapu ko, kang luwa na Mariang kapilanman birhen, karing sablang anghel, ampon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutupakaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana King Bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ikaing panibatan ning sablang pakalulu at sibol ning sablang kayapan. Pepakit mo king ing pamagayuno, ing panalangin ampon pamaglimos,
makabiye kapaldanan karing taong makasalanan. Tingiran mo saan ng mitmong pakalulu, ing mapakumbabaming pamangilala king kasalanan mi, ban kanitang ngining duro kumila ring keka, ring konsyensya mi, pangaintuliran mi naman mirinan alang kupa sa kapaldanan, paulining lugod mo. Itiyaduan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambe mo, king kami atunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Exodo. Karingal doreto, paulining tutuna lang pakang king kauro. Ding tao, sindureng susumbatan i Moises. Bakit liwal mo kepa kasi Ehipto, ngarang sinabi, para mo mga mate kami king kau keti, kambeda ring anak mi, at ding animal aseseme? I Moises nga nang dinalong, pasaw king Gino. Naning daptan ko karing taong deni. E nalambat, mekad, pamukulan dana akong batu. Ing Gino nga nakang Moises. Mituki kang mapilan karing makatuaning Israel, at lumakad kayong makauna karing tao. King paglakad yu, idalame at talnan, ing tukod apispas mo, king ilog ning Nilo. Pangarasyo ketang maragul a bato king Horeb, dasnan nyo na ako karin. Idaldakme ketang bato ing kekang tukod, at sumibol karin ing danom, amalyari rang inuman ding tao. Itaya ing depata ng Moises, king durungutan do ring makatwa ning Israel. Ing lugala ito inaus deng Masa at Meriba, pahulining pamibulong-bulong do ring Israelita, at pahulining pinyubukan de ing Gino, inyang ngarang sinabi, at subusal tamo ing Gino o alayo. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Nung makiramdam kayo sana kayangeni, eyulo kakabat kayo ding pusuyo. Nung makiramdam kayo sana kayangeni, eyulo kakabat kaya ding pusuyo. Me kayo Kenny, matula tayang puryan ing Gino. Ikulyo tamo ing kapuryan, king kuta ning kaligtasan tamo. Lumapit tamo kayo, mitmong kapasalamatan, masaya tamong midalit salmo kayo. Nung makiramdam kayo sana kayangeni, eyulo kakabat kaya ding pusuyo. Malaos tamo kilog, duko tamo at siklawod kingarapana. Siklawod tamo kingarapan ing Gino, akyakatamo ginawa. Uling yo ing kyakatamong Diyos, at itamo ing balen akyang papastulan, itamo ing kawan akyang tatayran. Nung makiramdam kayo sana kayangeni, eyulo kakabat kaya ding pusuyo. Sana makiramdam kayong ngeni kayo, eyulo kakabat ding pusuyo, antimoing depatan nyo karin Meriba. Antimoing karin king desyerto, kanitang aldo karin Masa. Anong nuding pipumpunan nyo, inamunan dako at pinyubukan, bistaman tengalando, ingkakong depatan. Nung makiramdam kayo sana kayangeni, eyulo kakabat kaya ding pusuyo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan ka rin Roma. Kapatad, ngayon mi pabanalantana king kapamilataning kasalpantayanan,
May kalapit tamo king Diyos, king kapamilatan ng Esokristong ginuta mo. King kapamilatan na ikwa tamong miras kaniting grasyang pigkabilyan tamo, king uli ning kasalpantayanan, at king kabilyan ayan, karin tamo mitutulang manenaya, king makagrasyan at makayanan tamo king ligaya king Diyos. Iting pag-asa, makabigo kay katamo, ulinging Diyos, tigtug na karing puso tamo, ingkay ang lugod, king kapamilatanan ng Espiritu Santong, pigkalub na kay katamo. Kanitang kasalukuyan tamong alang arapat, na anuman para king sarili tamo, i Kristo, king panahon at ilduning Diyos, meteya alang-alang karing tamong wakasalanan. Mayan para king ninuman ing paisubo king kamatayan, agyang alang-alang king metong at taong banal. Bistaman at piupayan king ing metong at tao, paisubuya king kamatayan, alang-alang king metong at taong mayap. Dapot ti Kristo, meteya alang-alang kay katamo, kanitang itamo makasalanan tapo. At iti, yaing sarili ng kamasalan ning Diyos, king ya kaluguran na katamong emunano. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Gino, tunay pinikaing talapangabos ning yato. Dinan mo kong danom amabye, bana kong kumaong pasibayo. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasang iba't king may pabalita, agpangkang sanuan. Ligaya kaya ka o Gino. King panahon na ito, Jesus miras siya king sikar, meto nga balen Samaritano, malapit ketang gabon apigkalub ng Jacob kang Jose ay anak na. At rin ing talaga ng Jacob at Jesus king pangapagal ng miglakad, migpainawaya at linuklok king lele ning talaga, magugtungal doon na kanita. Ing meto nga Samaritano, di natangyaban saklong danom. Jesus nga na kayo, pakirinan mo na akong danom, bakong makainom. Di nga lagad na at tilo kanita king balen para saling pamangan. Ing Samaritana nga nang may kibat nano. Metong kang Hudyo, makanano kang makapanyawad inuman kanako. Ngening ako metong kong Samaritana. Ding Hudyo king kamatutwanan mi katalamitam karing Samaritano. Jesus nga nang minatba, nung balo mo ing yayalok ning Diyos at nung nino ing sasabi ke kang pakirinan mo na akong danom bakong makainom, mekad ika na mismo ing manyawad at marahil iya pagkaluban na kang danom amabye. Ala kang timbagi no, nga nang may kibat ning babae,
at ing talaga malalamya, no ka rin mukwanan ing danumamabye, migit kapawari king nunuming Yakob, aminyeke kami kaniting talaga, at ya mismo, pati na rin kayang anak at animal, kaya tilangan kinangwang inuman. At Jesus nga nang may kibat kaya, ninumaning minum king danumayan, kumauyang pasibayo. Dapoting ninumang minum king danum ay biyeko, ene kumaong pasibayo kapilanman. Ing danum ay biyeko, maging metong asibol kilubna, isibol na ing biye alanganga. Gino nga na ning babae, dinan mo kuking antikanitang danum. Banketa, nako kumaong pasibayo. At kapilan man, nako mangailangan munta at saklong danum keti. Muli ka pa mo, at tausan may asawa mo, nga nang Yesus kayo. At kaibat magbali ka keti. May kibat sing babae nga, no? Ala ko pong asawa. Nga na kayang Yesus, tutuing kay kang sinabi, king ika, ala kang asawa, uling 5 na lang lalaki ring meging asawa mo, at ing pakyabayan mong ini, may tunay asawa. Katutwaning pisyag mo kanako, king panakit ko Ginoo, metong kayo pong propeta, nga naning babae. Ding pipunpunan mi simbanding Diyos, king bundo kaiti, dapat ikong Hudyo, sasabihan nyo king Jerusalem, mubukod ka rin niya sukat sambaning Diyos. Sinabi ng Yesus kayo, babae, paniwalan mo ko, datanging panahon, asambanyengib pa, king bundo kaiti, magin ka rin man Jerusalem. Ikong Samaritano, balo ing sasamban nyo, ikaming Hudyo, balo miya ing kekeng sasamban, pablasang ing kaligtasan manibatan karing Hudyo. Dapat datanging panahon, king kamatutwanan miras na, potang ding tunay sasamba sambandengib pa, king espiritu at king katutuan. Makanyan laring talasambang burinang sambaningib pa kayo. Ing Diyos espiritu ya, at ding sasamba kaya sukat lang samba kaya king espiritu at katutuan. Ing babae nga na kayo, balo ko king ing Mesiyas itang aw sandang Kristo datang iyo. Panyatang no, ituro na kaya kami ing sablang bagay. Akong makipagsalita kaya ka, ako nakabudito, nga ng Yesus kayo. Kanita na laman mismong migbalik ding alagad, at disnandeng makipagsalita king metong nga babae, dapat metong man karela alang kinutang king babae, nanoing buri mo kaya o kang Yesus, ba, at bakit pakisabyan me? Ing babae, binili ni ing kayang bangang lulanan danum at marapal yang migbalik king balen, at nga nakaring tao ka rin. Puntalan nyet lawan ing taong sinabi ka nako, king sablang depatan ko king milabas, yan na kaya ing Kristo. Ulining kayang belita, ring tao may malagwalang king balen at pitalande Yesus, samantala ring alagad agkatandeng mga ni Yesus nga rabay, mga nakayupo, dapat nga nang may kibat karela, atin kung pamangan aeyo balo. Inyaring alagad, mi kukutnanan la, at inagalang minye pamangan kaya. Dapat nga ng Yesus karela, ing pamangan kuya pining tupad, king kaburyani tang mitubod kanako, at iganap, ing kayang obra. Ewari atin kayong kasebyan 4 bulan at papalot na, ngeni, sasabihan ko kay kayo, maglingos-lingos kayo king makapadurot, albenyo ing marangle, matwana ing palutan, makasadya ng gapasan.
mibabayaranan ni ing talapalot at sasakan na ing pupul para king biye alanganggo at ing menasik ampon ing papalot pareho lang miyatdanan tula. Uling mipapaltutuya keti itang kasebian ing menasik aliwaya ing mupul. Tinubod na kayong mupul king palutan na eyu pegobran. Aliwalang tao ring megobra kanyan. Dapot ikayu ring nanabang king karelang pipagalan. Dakala ring Samaritanong king balen ay ito ring meniwala kang Jesus paulining belita ning babayi. Sinabi na ngan kanako ing sablang depatan ko king milabas. Inya karas da kang Jesus inawad da kayang manatili ya karela. At Jesus pinatili yapin adwangaldo ka rin. Inyang migsalita ya karela lalo lang miracle ding meniwala kayo at ngaraking babayi. Ngini maniwala kami, dapot napaulin ning belita mo ke kami. Nune paulin ning kami mismo, dimdam miya, at aki kilala mi, king tutupin, yaing talapagligtas ning yato. Iting mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Neng minsan na duwang grupo atin lang pamisagsagan, naman kailangan violent, nune uling miyaliwala. Deng Russian sa popareng Amerikano, ang ganing ni emo o kaya ngeni China. Emo apirungot, magduda lang magduda king metong at metong. Nang kahit nila pan double agent. Tangil ben ko king Netflix triple agent siya po. Mga piyabe. Atin mo naman taong makanyan, uli na ning differences da keng gender, keng ugali, keng pamisip, keng kultura, nang misan ay mga piyabe. At kabang-kaba, pati rin nunudo, ang papareng lahi do, mga piyabe. Makanyan mo naman ng minsan kayong sports. Kilob na ning court, talagang tumbukan. Ingat tineyo lasal hanggang ini. Kanita pong panahon mi, hanggang king luwal na ning court. May panyirang sakin, kay ba't na ning game, mas tumesambut ching metong. Ikit ko po ito. Ang gaman ngayon, karas keng court, pero kaluwal na ning court, may kalugurano man. Po, lalo na rin graduates. Pero kalub na ning court, talagang mortal enemies lang. Ating makanyan, maski na keng relasyon, keng competition, keng komersyo, nang minsan may panyira po, kareng kliyente, ating makanyan, mas matindila po rin Hudyo ang pong Samaritano kanito. Deng Samaritano ela Hudyo, naturalmente pagano lo. So ela mikikit deng Hudyo ang pong Samaritano. Kutang, pwede yang lampasan ing nano mang balakid apipigil kaya kanamo ban makiyadwangan karing kaparang tao nano yaman lahi. Pwede lang lampasan deta. Kaya Ebanghelyong binasada mo, pwede. Ing ginuta mong Yesu Kristo, anting Hudyo, yang meg first step. Kailangan niyang munta Jerusalem, kailangan niyang dumalan Samaria. O nang karasking Samaria, mapagalya at mauyang danom. Muntaya king talaga.
mag-initiate yung conversation keng meto nga Samaritana. Pwede ko man niya danom. Deta po nga mano nga reto, very significant lo. Pwede ko man niya danom. Muna, bisayang makipagsalita keng Samaritana. Itapamang mo muna nga manong manyawad yang danom. Uling mapagal ni. Neng mapagal ka, neng mau ka, milako ka marini. O kaya na ang ating pamangailangan, karakalda pong pupunta kaya katamong pilgrims keni. Untala kaya ito, bisa lang makaimi. No, kanya po yung CR. Neng minsan yung dakal na paluban ko lang umatwala. Tuturo milaketo. Neng ating ang pamangailangan, milako ka dine, uling burimeng katmuan itang pamangailangan. Pero kening pamangamano na ning ginutang Yesu Kristo, malyari kong makiinom, malyari kong manyawad danom. Ing expectation na kening Samaritano, maging mayap yang Samaritana. Nung nadinaning danom, bala mo ing panlalawe na ning ginutamang Yesu Kristo, aliya kalaban. Nung pwede kang i-expect ing metong eko kakilalo na may maging magana ka. Gustong penamdaman na ning taong lalapitan mo, na asahan mo kayo o respetuan me na magana kayo, magumpisa yang matibag ing balakid ning pamiyutos. Pero ngayon yung Samaritana nga na paning mayap, mo balong Samaritana ko, Hudyo ka, kaman dapat manyadanom ka na ako, kaman dapat pakipagsalita ka na ako. Gana ni ginutang may Kristo, kenin ne, ketang initial ng pamisabi, kenin ne tinas ing pamisabi da. At keni pagumpisaning ipakilala ng ginutang Yesu Kristo yung sarili na nung balo mo. Nung balo mo, ing manyad danum keka. Pwede yan naman miye danum. Makakaw. Nakasukat kumaw. Danum yang mabiye. Bala mo yung ginutang Yesu Kristo, pakilala na yung sarili na bilang sibol ning biye. Nung akilala me, taglos siya, yung ginutang Yesu Kristo, king biye mo, ban kanito, itangkaw mo, mapawi. Pamurin bisay ning Samaritano, no ka rin ka kumanda nung kalalam na ning talaga nga na. Bala mo alub na namo, pagbigyan, ining ginutang mong Yesu Kristo. Pero pinilit na ning ginutang ng Yesu Kristo na iya magkalubyang mabiye adanom. Keniya me attract ing Samaritana. Paning mayap, dinan mo na akong danom makanyan. Ban kanito, na ako kumawong pasibayo, na ako balik-balik kening talaga. Okay nga na ning ginutang ng Yesu Kristo. Sige, puntalan mo yung asawa mo. Dalame kening nga. Ala akong asawa nga. Awa, wala kang asawa. Nga na ning ginutamong Yesu Kristo. Kenibalo na ning ginutamong Yesu Kristo, kilala ni, ining kasabi na, pero, inosgahan. Inostracize. Tinabi. Ala ka pinasawa, may kaliman na kang asawa nga. At kaya mo may man talaga asawa. Tunggal dito, pakilala niya ng ginutamang Yesu Kristo yung sarili na keng babae, ang ting danom, pero ing proseso na ning pamananggap kaya ang ting danom mamabiye, balo na ning ginu, o balo na pakilala niya ng ginu ing sarili na ang ting propeta. Propeta kayo po Ginoo nga no. Balo yung kanakong biye. Pero makanyan man, ko kinonde na. Ko kinonda na. Pakilala ni aliyamo propeta ngini, nune,
ing tutuki ng pamangilalaking ginutamong Yesu Kristo kayong sarili na Hudyo, Propeta, Mesiyas. Tunggal ditak akikilala ni nining babae, ing kasabi na, ninuya, akikilala niya naman, ing sarili ng biye, akakit ni kapamilatanan ning propeta nga ini, nung nanong gewa na king biyena. Nung nanong gewa na king biyena. Anyapin ng ginutamong Yesu Kristo, sinduda, nanong gewa na nining babae, karamdam na, ditak-ditak meniwala yo, meko yo, tiki noreng kabalen na. Lawen nyo nemo itang kana kung kasabi kitang talaga. At balo na yung milabas ko. Tinukila rin kabalen, no? Meniwala laking babae, ikit de yung gino. Pekis sabihan de. Matulala rin Samaritano, Samaritanong may kisabi king gino, anyapin kini kapamo. Ngaraking ginutang Yesu Kristo. At may natili ang adwang aldo. Katataulian nga rin Samaritano, king babae, maniwala kami ngeni, enak keng uli ning sinabi mo't kwento mo. Nunay maniwala kami, uli na ning akasabi miya mismo ng Ginoong Yesus. Nanong ikitam keng ebanghelyo, may atong yung enkwentro, deng emikasundong tao. Pero uling mag-initiate yung Gino, lalalam, titibe, ing pamangilalada. Ing kasalpantayanan nga ng Pope Benedict, metong yung encounter. Ketang encounter ito, ako, itamo, ing Gino. Akikilala tayo, pakilala ning sarili na kikatamo, at kabang pakilala ning sarili na kikatamo, akikilala tayo, akakit tayo, ing biyeta mo, kaya beno. So hing kasalpantayanan, ngini pong katlong Domingo na ning Kwaresma. Metong yang enkwentro. Metong yan naman pamanyamba. Metong yang pamaniwala. Ating midala kaya katamo para maniwala tamo. Pero ipanalangin tamo kaniting misa, ngayon Kwaresma, mas lalo tayang akilala nung nino yung Gino. Asasamban tamo. Kakadwa, ipanalangin tamong akilala tayong kaya katang sarili. Betang kaya katamong kakulangan, betang kaya katamong gewang maliking biye, nakatamong usgahan ng Gino. Nung naing pamanyambo, magumpisay katang pamangilala kayong sarili mo, nung nanoy itang kamalya na gawa tao, sisya niya, at kaibat kilalanan niya't samban ng Gino. Makanitaya ing proseso na ning Kwaresma, kabud maglistang kasalanan. Nune, in konteksto na ning pamanyisi kong kasalanan, yapin itang uling tigkil na ako ng Gino. Pekisabya na ako ng Gino. Awsa na ako ng Gino. Kaya beke yung Gino. Hanyapin, pwedeng lisyan o iwasan, ingka na akong sariling biye. Nung sakali pong akit tayong kakatamong biye, lumapit tamo kayo. Ban kanita, so pa nakatamot sa lesenya. Nung nanuman ing kakatamong kamalyan, itamungan, pati ako, itamungan at intamungan kakulangan. Ating ginuaw sa nakatamong lawen mini. Gustong ikit ming sarili mo, lawen mo ko. Panenayan da ka, ibiye ko kaya ka ing pakalulu.
Ang ginutang Yesu Kristo, ene tinabi ang Samaritano. Anyang datang laring Samaritano, eno tinabi, dakal. Hudyo Samaritano, miyabela. Samaritano, may niwala la, king Ginoo. Talakad tao po at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya kuking Diyos, igpanglubos mayopaya, linalang king banwo ang poniato, at kang Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang nuwa na Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, baan mo kum, karing mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king banal akapulungan katolika, king pamisamak ting banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king be alanganggo. Amen. manalangin tamo king Espiritu at king katutuan king Diyos ay patamo, ing sibol ning sablang biye, at nga tamong manalangin, ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potang at syuta mo king kaligaligan, at insanang taong datang at makipagsalita kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potang akatabno tayo, ing metong at taong at syuking kaligaligan, lukluk ta sana siping na at pakiramdaman niyang mitmong pamanalastas at kapibabatan, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potang mitipon tamong makapadurot king dulang ning Ginoo, ingamano na maging mabiyaya sanang danum para kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potang pagkapilitan tamong ibayo ing kay katang biye, kaniting Kwaresma, mabiyasa ta sanang miye king Espiritu ng Esus, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potang pagsikapan tamong manalangin king Espiritu at king katutuan, etala sana kakalinguan ding aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potang mabibiyeta mo karing makatuliran akabilyan, talakad ta sana at magsalita para karing mayna at madadakurak, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potang makapadurot tamo king karing kalulu, makabuklat ta sana palad mirake karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Nung tunay taping metong a komunidad ning iglesia, maging metong ta sanang sagiwang sibol ning mabiedanum para karing sablang mao, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipading sablang bagay mayap, manibatan laking gamat mo, ipakit mo kay kami ring bayong dalan papunta kay ka, at king metong at bustan mong akatabnumiya ing balang metong kay kami, antimonong makanano mo keng akatabnu kang Yesu Kristo, ang ginumi manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. King kapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna. King isaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo mayaplak ka sana, kareting iyam pang mikeko, ban ikaming sablang manalangin para king pangapatawaran ning sablang pamikasalami, mabiyasa na kami man sanang mamatawad karing kalupaming tao. Itiyadwan mi, king kapaminatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kaya ka yat antimurin. nayoring pusuyo, Makayat nano King Gino. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapaminatan ng Kristong ginumi. Pablasang minyawad diyang inuman king Samaritano, kanita mo rin tenam na kayo, ing kalam ning kasalpantayanan, layon ning te pangayin tuliran, kumao king pamanyal pantaya kayo, ban kaya mo rin milablab, ingapi ning dibinong lugod na. Ulinitam makanyan kami naman pasalamat keko, at kayagom ding anghel, babansag mi ing kayupayan mo, at ngamingan kakanto. Ikapining banaloy pay king sibul ning sablang kabanalan ulinita pag panigapumi itugtugming espiritu mo antimo ing titi pang ambon kareting ayin mi ban pabanala na lot para ke kami gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi po kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lubdinawo ning bieno king pamaylasa ampon kamataya no. Kinwaning tinape, pepasalamatan na kat pinuri, piraso ne ing tinape, at dinwang niti kaning disipulo na nga no, kwananyiti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti iying katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinwani ing kalis, pasibayo, pasalamatan na kat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kwanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampon alanganggang tipan, amibubo para kaya kayo, ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo aning kasalpantayanan.
Iniangyaning gaganakan mi o mapamakalulungib pa ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebie, daraon mi akekay ting tinapening bie ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ang pon sumuyo keko. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban biganap yaking lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebie, idalamula at ding sablang mayango na bie, king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie alanganga, ban kambening no na Virhen Maria induning Dios, kambenang San Jose ng esposo no, kambering no na apostol, at kambering sablang banal ami bie kalugod-lugod keko, king keka bandaring panahon, puriyan ng po na apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenampon kayo, kagum ning banal Espiritu sablang parangalampon ligaya keko, o Dios, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngini timong metong nga pamilya, maus tamo king metong tamong iba, kari nga manong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligaya, ding
talapangabos mi Yesu Kristo. Uling O Diyos, ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metungan me, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyan pon magari, manggaman king alangangga, Amen. ing kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipagit tamong ining mikakametong tamok king kapayapan. Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalakok yung kasalanan ng iyatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo kingapuna na ning Ginoo. O Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king at suka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka may git king sablang bagay, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning pinandit, era ka atanggap king sakramento. Pumiyaka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari, at suka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keko. Emo pa tulot, kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O ginungening biryan mo kaming tinanggap kareting banal na misteryo, at keti paman king yatu papalyarian mo na kaming tanggap king tinapening banwa, mapakumbabaming ipanigapuke ka, king iting misteryong gimpanan mi, apatutwanan mi neman sana, king pamibiyebiyemi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. lukluk kayo po sa guli. Muna po pasalamat ko king kapitana, karing tanod ng pong personnel, asinaw king traffic, anyang piesto, kang Engineer Peter at pong Water District personnel para king pamaglinis King's Shrine, kaya bela naman deng tanod kanita. Dakal mo naman salamat po karing Rectoral Council at Finance Council, ilang menibala karing kay katamong katatagan. Alatamo pong Fiesta Committee, dening Rectoral Council at Finance Council ilang kayabe magplano, mag-execute, ang po pang mag-supervise karing kay katamong katatagan. Dakal mo naman salamat karing kay katamong choir, malibat Novena, Fiesta La Concordia, Sinaupla. Deng katamong altar servers, deng greeters and collectors, deng lectors and commentators, deng katamong EMDC, at deng katamong staff, sinauplangan para asad-sad tayo, ing katamong sidyang piyesta, ang pong kapag masusyan. Kang mayori po, karetang katamong tents, paparam nala every year din. Kareng minantabe, king medical mission tamong first time tamong gewa keni, Yalain at Chimpresi, Yoli, Tantino, deng Rotary Club, deng Bacolor Health Department para kitang medical mission. Dakal mo naman pong salamat karing eganagan ng eko po abanggit asinaw, may pagal, may nambag, makasalakot may gobra, sinamba, may malasagit at may ngadi para keng pamagsadyo at keng pamagmasusi king kapiyesa ng Birhen ng Lourdes. Palakpakan niya po yung sarili tamo. Then pong minye pamanganan niyang February, may report already po. Then may minye pamangan para karetang katamong novena priests amig misa. Hostya, pamangan po, at saka pamangan, dakala pamangan, bulaklak po. Apasin niyo po lahat ng bulaklak niya ni Banganita, panandaman tayo yung Quaresmang bagya. Po. At deng danom, kaya po balo itang mag-donate, pero yakong tinanggap ka rin yung danom man yung donate dala kapiestan mismo. Yung kaya katama pong statements of receipts and disbursements para keng bulanan ng February, makaluwal keng fiesta. Po, datang Domingo po pang Aldo, mika intention, collection, ang po pang donation, ela makatayid keng fiesta. So, ring mass intentions po, kitang February 12, 15, 19, 22, 25, 26, 11,000, ding mass collections, karetang Aldo, ngareto, 47, and donation boxes, may katatlula may buklat related keng piyesta, 20,000. Walk-in donations, total po 107,700. Then kaya katama pong walk-in donors already po, ang papaitang amount of niya, 29,000. In rectors, then kaya katama pong expenses, detang rosaries, ang pong tea lights, babayaran, tala po ulingkin ng mga tamong menandam tamo keng pera tamo keng BOF para sali kareta. So 17,000. So in cash receipts, 107,000 minus expenses, 17,000 equals 89,000 plus divided by 2. O hindi po yung share ko for the month of
February, ali ko po kukwang share ketang piyesta. Ako, karetang lulub pondo keng piyesta. So, uling dita kaya yung expenses na mo, maragul yung bagyayang net. So, yung shrine fund po, yung share na for February plus January balance plus interest minus yung RQS for February, yung net balance na mo po, 314,099 pesos, 61 centavos. Then po, may tanggap lang donations sa inyong February 28, pero miyabi na la po keng March. May po, buri ko lamang i-acknowledge na ore ni Reng Binyeda po. Po tapanuntunan dong February, yabe ko la po keng March report. Pag nakaputin tamong Stations of the Cross, balang Biyernes, 5:30 na ninggat panapon keti. Ikakatapong schedule. April 1 po, itang Sabadong benging misa, cancer, dia uling kabukasan, Domingo de Ramos siya. Ako. So, kaya Domingo de Ramos, bitipon tamo kitang Old Shrine, 7:30. Karin ko la bendisyonan din kaya kayong kaya katamong palaspas. Kaya ba't magprosesyon tamo kening kilub para kaya katamong misa. Ating kaduang misa, yari ni tanggat panapon, ating yung pamamendisyon mo rin palaspas keni ng kilub kanita, itang 5:30 Mass. Po. Kaya ba't king April 3, 4, and 5, ating tamong misa, alas 6 ning bengi. Baka nita kompleto tayo in Holy Week. Kaya ba't kitang Holy Triduum, Holy Thursday, Good Friday, at lungaldo, Holy Saturday, o rin po na schedule tamo. Webis Santo, 6 p.m., Biyernes Santo, alas 4, tamo magumpisa king Liturgy of the Word, Communion at saka Veneration of the Cross. Eya po misa ita. E po, then mong Biyernes Santo, ang po pang Sabadong abak ing alang misa. So itang Sabadong bengi, yapiniting Easter Vigil, umpisan tayo kening luwal. Kaya mo pong arak. Kaya bating Easter Sunday, din kakatamong regular Sunday Mass. Ilaring schedule, 8 o'clock at saka 5:30. Si Claude, kayo po para king panalangin, King Birhening Lourdes. Panalangin King Birhening Lourdes, itamongan o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamtura ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario, iba't ka rin paayabot mula din kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inialalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalupko kayadwanan, anting kapasalamatan karing saop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at sukabanwa misang banya yung lagi mo datang kaya kaming kayarian mo, ipamintuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa. Inka kanan mi, King Aldoldoy, biyay mo King Aldongeni, amponing pamatawad mo kaya kami, King Sala mi kaya ko, anting pamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, e mo kaya pa'y Saul, King Tukso, nuni ikabos mo kami sa bulang marok. Amen. Bapo Mariamit mo king grasya, ang ginong Diyos at tsukeka, nuan kakaring sablang babay at nuan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, panalangin mo kami ng makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligay, ba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king alanganggo. Amen.
Ing ginumanatili kay kayo, at kaya ka antimuri. bendisyonan na kayo ng Diyos sa may upayang tutoy, ng ibating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.